sejauh jalan teh, salah jalan gitu. Oh, kali itu jalan teh tuh. Setahun gue guru, pohok karena jalan oge lah. Bos. Aya naon? Thank you euy. Oh, tung burukeun. Tong nyalakeun nya. Tong lila tapi na. Jauh-jauh teuing mana ki? Hah? Bisa anu ngintip. Ngeunaheun di dieu. Asa geus lila bos Nanti menang duit. Ka mananya ini nya? Ugu aing keur mikir. Mudah-mudahan dihareup kurang menang. Amin. Ayo, kurang berangkat deh. Siap. Kek. Bangun geus poe kieu Neng. Muhun, Pak. Aya tuh urang gagancangan kepungan. Muhun. Ajelma. Mana mas? Jemput. Alhamdulillah Neng. Jalan poena urang labis pisan. Muhun, Pak. Alhamdulillah. Duit. Oh, duit bos. Tong jelot deh. Bos, pagat bos. Pagat. Kamana? Duit kan? Ya. Kadia kan datang ke bolan. Sanes nanaon. Bos. Segala mau bae bos. Baik. Kan payah di mana? Kita udah nampok. Anak udah culik. Bagus. Ayo bos, ayo. Saya dibikin mual. Dibikin nyawa kalayan. Tapi naik haji aku bisa kieu naga. Tepat dulu aing. Naik haji rek mual. Kadia kan? Apa? Apa? Bapak. Neng. Lumpat Neng. Lumpat ke dulu Neng. Ari bapak kumaha? Kan bapak mah sorangan kieu. Kira minta tolong ke batur Neng. Bapak dibikin mah wakil kejadianan. Kira lumpat Neng. Kira lumpat. Bos, anaknya kabur bos. Hah? Anaknya kabur. Ya. Siksa tau bos. Ajar.
Neng dirampok. Hah? Dirampok ku Jawara, enak ketikepukan. Ara. Neng, kamu dulu ya? Bapak Neng, ah. Bapak Neng. Aduh. Ayo tuh orang susul. Tinggalkan Neng. Tinggalin. Ayo. Anjir. Bau jengkol. Neng, kan kudu anu ngomong gitu teh. Mohon hilap. Kau kenal lah. Bang Neng. Hei. Berlawan mana? Pas kan eta. Sama nih. Kiraku mana kau aing. Aing yo. Dekar gajeleng. Pendekar aja kan. Aing karak anu kieu teh. Geus jago maneh. Ngomong teh punya rebut awewe di. Kurang kene maneh disiksa ku aing. Hah? Aing ini geus boga ilmu janggelekeun maraneh kabeh. Dia sia lawan aing. Neng, baik, selamat ke depan Neng. Kau ke tempat aman. Masih lu gak kawan nih maneh. Wani naon. Ayo guting aing. Gelut di mana? Kanak di dia sama tempat lain. Panglut di dieu. Turgan aing. Ayo. Apa tuh gua naon? Ripuh, Neng. Apa be? Neng. Kurang tinggalkan tempat dia. Alhamdulillah, Neng. Ibu itu terjadi dicokot ku Jawa. Bapak bisa naik haji. Amin. Mana dewa? Hei. Jak. Siap.
bos. Keluarkan jurus, bos. Siap. Gini lompat. Ai. Bos. Gala, bos. Ulah apal. Di mana kelemahanna? Di mana? Di bujur, bos. Di bujur. Ayo susul. Gimana? Kemana ini? Murah gitu. Gila. Ayam. Ini ruas datang. Penasaran keneh aing diudag-udagin ka dia ya. Jauh-jauh teh si lupa teh. Penasaran aing ka maneh. Beres ke urang teh ayeuna. Wani keneh? Ikut deh. Ayo. Mana nya? Bos. Kemana dia? Di mana gitu, bos? Di luhur. Oh, ini ya. Buru. Gerak. Oh, siap, bos. Gerak. Kalanya. Buru lah. Lila amat gelut gaya. Wani keneh? Wah, nih aing. Ayo, gelut. Sing beuna. Aing masih kuat. Sok. Mana nih? Kuat, bos. Aduh, terus dia. Aing ayeuna. Sang kena anak aing. Jangan aing. Iya.
Ya. Naik, Bos. Saya nyaho kelemahan aing. Ya, rasakeun burus pamungkas aing. Haja. Hai. Hai. Kang. Kang. Wah, wae sugan euy. Hei. Yang. Hei. Yang. Bro. Yang. Hei. Wah. Yes, aing menang. Assalamualaikum. Pendekar gajleng atau salse anu episode katilu tong hilap dinon. Like terus subrek terus loncengna di komen tong hilap supaya orang lagi semangat deh bikin film-film anu sanesna. Ayo Basila TV. Atur nuhun cihuy. Ay, sagau.